Kikombe cha umbea kimeshadunda mezani, yani chai ya moto show. Yes, akohana te mwiroreri wito wa Just Kenya Official TV orege jetekeria gonyitio gani thiini wa session ino hara turagethi na mbere gukumenyithia mohoro mothe maria marahanika thiini wa nenda citu shokinyaneria na ni ati maundu no magithiite na mbere #oiria ya Justice for Jeff no kihoto no kiragethi na mbere gwethwo ni undu wa kamwana kau gagwitwo Jeff Mwathi karia gakorirwo gagikua thutha wa kugwa kana kuri kiria kirerikana kugwa kuma kwi gorofa iguru. Alright, no ninge maundu no magithiite na mbere kule mweno wa Facebook o haria riu mundu gwitwo Kamoko no kiririkane wega mundu gwitwo Kamoko ni akorirwo post kama unajua umenitag na kunitusi kwa hii story mentioning my name, be ready to answer question because DCI is coming for you. Mtakuwa funzo kwenu na wengine wako na tabia kama zenu, inaitwa sheria, mtanikoma. I have all screenshots. Ni akorirwo agitharekerirwo muno mundu gwitwo Kamoko na thutha wa gukorwo tugithuthuria uhoro wothe ni ati Kamoko ni akorirwo afuta post ino na ninge kuma thiko ithano hetuku mundu gwitwo Kamoko ndari arapost na riu ninge thutha wa mafans gukorwo makimutharakira muno mwena uria wa Facebook ni makoretwo makimuririria ati Kamoko kayagithire kumani thiko ithano atari a post thiini wa Facebook yake kayari kigithiite na mbere tariu mundu gwitwo Mish Nimo Biti okete akauga mambo ya DCI umefikishia wapi? Ucio ni mundu gwitwo Nimo, mundu gwitwo Elizabeth Wagari onake ni okete akamuria mukirite ki we are following no tuthiete na mbere gufuatirira. Mundu gwitwo Martin Munyaga ni okete akauga umefika wapi kupelekana kwa DCI? Watu walichagua violence over violence. Ogwe gwitwo Mary Shaku okete akauga uko wapi bwana #justice for Jeff kaiweko mundu gwitwo nani huyu mundu gwitwo Mary Shaku niyo kuga uguo. Koguo miroreri ni ati mafans aige ona ningi akenya ni mokite thutha ya comment ino kana post ire yakorirwo igipost ni Kamoko thutha wa thiko ithano magoka makoria kai wagithire kumani uko wapi bwana? Thiko ithano tutitwa igwo gipost yothe ya mugithi kai wagithire ku. Macho ni maundu maria tukwaririe thiini wa Just Kenya Official TV ona ningi tukehoka mundu gwitwo Kamoko ni correspond to this na ningi kwira kwaria maundu wigie mugithi wake ona kana commission mafans make na maundu mangita maingita macio. Ino ni Just Kenya Official dukomemeta bwento gukorwo tugicoka rigi kahinda kake gatari karaya.